murakaza neza kuri Rocky Intern Official. Uyu munsi tubafitiye inkuru igiye iri guca ibintu hano hanze. Amakuru uyu munsi agendanye n'ifoto Trump yaba yashyize kuri Truth Social. Iyo foto yagiye ikomeza guca ibintu hirya no hino. Rero isesengurwa ryayo ngiri kugira ngo umenye ibi kugenda biba ndetse naho byerekera ku mibanire y'ibihugu n'ibindi hagati ya Amerika ndetse n'ibihugu by'uburasirazuba byo hagati. Isesengura ryimbitse kuri iyi ifoto ya Trump yakozwe na AI yasibwe kuri Truth Social hagati ya tariki 12 ndetse na 13 Mata 2026 ejo bundi. Hano hari ishusho yuzuye y'ibyabaye kugeza ku tariki 15 2026. Amakuru yose yagenzuwe ku ifoto uko ibintu byagenze, ibisobanuro bya Trump n'ukuntu abantu babyakiriye mu byiciro bitandukanye. Igihe nyacyo nuko byose byaba byaratangiye. Igihe yashyizweho yari ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 12 Mata 2026. Trump yashyizeho iyo foto kuri Truth Social nta magambo ayiherekeje. Ibyari biri kuba bera icyo gihe cyangwa ibyari biri kuba, iyi posti yaje nyuma y'iminota 40 avuze amagambo akomeye arwanya Papa mushya Leo 14 wavukiye muri Amerika, akaba yaratorewe kuyobora Kiliziya Katolika muri 2025. Trump yamwise ufite intege nke mu kurwanya ibyaha kandi utagira imbaraga mu mahame y'ububanyi n'amahanga. Yongeyeho ko Papa yaba yaratewe imbaraga n'abajyanama ba politiki barimo David Axelrod, ndetse anamunenga ku myitwarire ye yo kutemeranya n'ibitero bya Amerika na Israel mu ntambara ya Iran. Gusaba ku posti kuwa mbere tariki 16 Mata nyuma y'amasaha agera kuri 13. Iyo link ubu ngubu ntigishobora kuboneka. Ibisobanuro bya Trump kuri tariki 14 Musibejo yavuze ko yashyizeho iyo foto abona ari we nk'umuganga uvura abantu. Yavuze ko akiza abantu kandi ibyo akora ari uguteza imbere ubuzima bw'abantu. Yanashimangiye ko abavuga ko ifoto ifitanye isano na Yesu ari ibinyoma by'itangazamakuru. Ntiyasaba imbabazi Papa. Icyo iyo foto yerekanaga. Iyo foto yakozwe na AI igaragaza ibi bintu bikurikira: Trump yambaye imyenda yera ndetse afite umukandara utukura isa n'iy'abashushanya Yesu mu mateka ya Gikristo. Yari ashyize ikiganza ku mutwe w'umusaza urwaye aryamye mu bitaro, bigaragaza nk'aho ari umukiza. Hari urumuri rudasanzwe nk'urumuri rw'Imana ruvuye mu biganza bye no ku mutwe w'umurwayi. Abari bari bamureba bashima: umuforomokazi, umugore usenga, umugabo usa n'umusirikare w'inararibonye n'umusirikare wambaye impuzankano. Inyuma hari ibimenyetso bya Amerika, ibendera rinini rya USA, inkona cyangwa se Bald Eagle, Statue of Liberty, indege z'intambara, fireworks, inyubako ya Capitol n'ishusho y'ijuru ririmo abamarayika. Hari na raporo yavuze ko hari aho hagaragara ishusho imeze nk'umudayimoni, bimwe mu byakwirakwiye cyangwa se mu byakwirakwijwe. Impamvu byateje impagarara zikomeye. Ibi byateje impagarara zikomeye kubera igihe byashyizweho cyari gikurikira amagambo akomeye yavuzwe kuri Papa. Uburyo Trump yagaragaragamo mu ishusho bwafatwaga nk'ufite isura y'ubutagatifu cyangwa se messianic imagery. Byasaga nko kwigereranya n'Imana cyangwa Yesu. Byavuzwe n'abamushyigikiye ndetse bamwe mu bamushyigikiye batangiye kumunenga ku mugaragaro. Harimo Larry Gaines yavuze ko atumva impamvu yashyiraho iyo foto, akongeraho ko kwicisha bugufi byamufasha. Joyce Jones yavuze ko iyo foto ari ubusazi budasobanutse. Uwitwa Mitchell Knowles
yasabye ko yayisiba vuba. John Lott yayise ibishegu n'icyaha cyo gutuka ibiranga Imana. Mike Johnson cya perezida w'inteko bivugwa ko yabisabiye Trump kuyikuraho. Abandi bayibonye gute? Abayobozi b'amadini benshi bavuze ko ari igikorwa kidakwiye kandi giteye isoni mu myemerere ya Gikristo. Abanyamakuru n'abademokrate bayise ikimenyetso cy'ubwirasi no kwikunda cyane. Abari hanze y'Amerika byakoreshejwe nk'urwenya no gusetsa Amerika mu gihe cy'intambara ya Iran. Ku mbuga nkoranyambaga hari abamushyigikiye bavuga ko ari ubuhanuzi bwa politiki, ariko bamunenga ari benshi cyane. Ibisobanuro n'isesengura ry'abandi, hari abasesenguzi bavuze ko ibi bishobora gutuma habaho gucikamo ibice hagati ya Trump n'abakristo baba evangelicals bamufashije cyane mu matora. Ibi si ubwa mbere Trump akoresha amashusho ya AI mu buryo bwa politike. Yari yaranigeze kwishyiraho nka papa nyuma y'urupfu rwa Papa Francois muri 2025. Bamwe bavuga yuko ibi bishobora kwerekana uburyo akoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwihuse kandi budatekerejweho neza. Hari n'abavuze ko imyitwarire ye byo gutangaza ibintu nijoro bavuga ko bishobora kuba bigaragaza umunaniro cyangwa imyitwarire yihutirwa. Ku rwego rwa politike, abasesenguzi benshi bavuga ko nubwo byamuteye isoni bidashobora guhungabanya gahunda ze z'ubutegetsi mu gihe kirekire. Umwanzuro rusange, Trump yasibye iyo post vuba ugereranyije n'ibindi bikorwa bye bisanzwe, ariko ntiyasabye imbabazi. Yakomeje kuvuga ko yari afite igitekerezo cyiza cyo gufasha abantu. Ibi byagaragaje ibintu bitatu bikomeye: uko AI ikoreshwa cyane mu mashusho ya politiki, uko habaho kwivanga hagati y'ishusho ya Trump n'imyemerere ya Gikristo gakondo, uko igikorwa gito ku mbuga nkoranyambaga gishobora kuba ikibazo gikomeye mu gihe cy'intambara n'ibihe bya politike bikomeye. Ngaye nguko uko niko byagenze uyu munsi. Nta kintu gikwiye kugutungura. Uri kumwe natwe Rockintan. Mukomeze kugira ibihe byiza.